Veliki pozdrav svima koji nas prate danas u Surčinu. Idemo da vidimo kako napreduju radovi. Dobili smo informaciju da su prešli na novobeogradsku stranu i da ima objekata na toj trasi koji su u sporu. Dakle, neće moći momentalno da se uklone i da se nastave radovi na tom delu. Vidjet ćete sad kako to izgleda na terenu. Novi Beograd, blizu, i radovi sada ulaze u onu kritičnu fazu gde ima dosta posla oko eksproprijacije koju smo stalno pominjali. U narednim minutima vidjet ćete i zašto. Ovde se nasipa novi put, služit će za pristup gradilištu. Sjetit ćete se, u našim ranijim snimcima prikazivali smo vam da se upravo tamo nalazi jedna baza na koju se dovozi pesak sa Savske obale. Tako da ćemo sada, pre svega sa ovog novobeogradskog dela, krenuti prema autoputu Miloš Veliki da vidimo kako napreduju radovi, s obzirom na to da je prošlo mesec dana od naše poslednje posete. Dosta divnih deponija na ovom delu ima. I evo me tačno gde su radovi došli. Upravo smo vam prikazali ovaj deo koji služi za pristup i koji se gradi onoj bazi na Novom Beogradu. Taj put će prolaziti ovuda, pored ovog placa, i ide tamo. Tamo vidimo mašine i to je mesto dokle je stiglo trasiranje. Evo ga, to je ta tačka. Samo da vam pokažem, vidite ovde jednu kuću koji su uklonjeni prozori. Ona je spremna za rušenje. Do ovde je stiglo trasiranje, sad ćemo da pređemo tamo. Ovo je sve put koji služi za pristup gradilištu, ali evo placa koji je trenutno na trasi puta. Ovde za sada nema izgleda da će biti rušenja. Pošto sam stalno na terenu, radnici su mi rekli da je ovo mesto trenutno u sporu. Dakle, pitanje je koliko će trajati razrešenje situacije ovde. Eksproprijacije na tom delu, kao što znate, usporila sve ovo. Ali zato radovi će se i nastaviti sa druge strane, verovatno kako se bude plac po plac dobijao. Evo sad ćete da vidite kako izgleda deo dokle su došli. Evo ga tu. Međutim, ono što je interesantno što vidite jeste prekid koji se nalazi ovde. Tu idemo sad da priđemo. Ovo što sam sada rekao, znači radi se gde može da se radi. Ovde recimo ima možda 200-250 metara, pa se dešava taj prekid zbog rušenja onih objekata, pa se nastavlja dalje. I možemo da vidimo poruku, ne znamo od kad stoji ovde, ali pretpostavljamo kome je upućeno. Evo te živopisne kuće koja je očigledno rešila svoj status. I tu su mašine. Pre samo 3 dana, na primjer, kad sam posljednji put bio ovde, zatekao sam geometre tamo gde vidimo onu mašinu da radi. I nije bilo nikakvih radova, već su sada pristupili čišćenju terena. Znači, bukvalno pre 3 dana
čitavo ovo područje bilo je prekriveno ovakvom vegetacijom. Tu ispod je kanal, zato tako izgleda, tako da oni su to već, ovo je stara neka podloga, oni su to već raščistili za ova 3 dana. Još jedan pogled na ove najsvežije radove, ali idemo sada dalje da vidimo kako napreduju radovi na nadvožnjaku i na mostu. Evo dela dokle je stiglo nasipanje peska, pošto je to prvi sloj koji se po trasiranju nanosi. Dakle, u prethodnih mjesec dana kompletna ona količina koja se nalazila iz ovih hala, sećate se, više puta smo je prikazivali, kompletna je ovde posuta. Dakle, to je to. To se za mjesec dana sve pokrilo. Visina, ide to i 2-2,5 metra, to smo i ranije govorili zbog visoke vode koja ume da bude ovde i to ste sve videli. Tako da idemo da vidimo kako su to odradili u ovom delu i krećemo se naravno prema nadvožnjaku. I evo, prošli put su bili ovde temelji za stubove, a sada imamo i nadzemne objekte. Dakle, prve stubove, tu su radnici koji pripremaju armaturu, to se betonira i sve onako kako stoji u planu. Ovdje vidimo polaganje cevi. Nešto što je ranije nasipano. I sada idemo do mosta. Ovdje ista slika kao i prošli put. Tu je prilično posla ostalo da se postave sve ovo. Tamo ispred nas su mašine koje ugrađuju u prethodno iskopane kanale i tu nema nekog specijalnog materijala da vam prikazujem, tako da idemo dalje. Koliko je plitka podzemna voda, vidite ovdje. Ovdje dvojica radnika
pripremaju podlogu, sabijaju ovaj kamen i mi smo tačno ispred mosta na kanalu. Kad sam posljednji put bio ovdje pre mjesec dana, ovo što vidite ispred nas, ovaj noseći stup, bio je tek u izgradnji, odnosno radila se armatura. Visina ovog dela je sada preko 6 metara, tako da tu će se tek nasipati dodatno teren. Nadam se da me čujete jer je izuzetno snažan vetar ovdje. Evo i jednog od najvećih mostova na trasi. Oni radnici tamo na vrhu sada rade armaturu za završnicu, tako da ovo će sve biti spremno uskoro za povezivanje. Jedan od retkih kanala na potezu gdje voda ima kakvu takvu providnost. Obično su mutni, puni mulja i ko zna kakvih zagađenja. Idemo u završnicu ovog videa i ovog izveštaja. Ispred nas je nastavak Surčinske ulice, to je Surčinskog puta magistralnog, koji vodi do petlje i povezivanja na autoput Miloš Veliki, a time ćemo se baviti u sljedećem videu. Sa ovog mesta, naravno. Hvala vam na pažnji, nadam se da ste zadovoljni ovim što smo vam prikazali, a ja ću sad morati da se pozdravljam sa kućnim ljubimcima.